O te whaatalo whātu i lenei tai au, si mele whaafonga o Talafoala Radio Samoa. O lele a wai o tangata au kilani i saute le tūsinga i ngō le lua fesfulvalu. Wa ono a vea lea mamafu a ngō le whaititi o tupe tu ina mai e whaatupe au nanga tau i le soifua maloloina. Mo i lātou. Se lau tolu se fulu miliona tupe le mau e le Counters Manukau District Health Board i to tono le whātau sangata aluai. Mafu e le maua lalo le fwai numera o tangata ino nofo i lea vaengo au kilani na whaatu muina pepa o le tūsinga i ngō o le lua fesfulvalu. O le tala mai lea mai le pūlenga le soifua maloloina, ma ua whai mai eima se tasi o tangata so e whaapitoa, o se vaenga atu pe se manue au ngā mo le whaititi o le tino puta, ma le maisuka. I whaamaumaunga o Counters Manukau o lo o to atele i tangata e maua le maisuka, whaatusa, i isi nu o New Zealand pe ona iai, le limas fulu lua afe, ma o le alawe whaatupula ia i le lua afe tangata, i tausangata i tasi. Ai le tūsinga i ngō le nei tausanga mai le vaenga o whaamaumaunga o lea e na o le fitus fumalatasi pasene, tangata no nofai au kilani i saute wa mai a whaatumu pepa o le tūsinga i ngō. Ua whai mai ai soifua maloloina, e tā watele le tali o fesili o le tūsinga i ngō, ona o ie fua i ai le whaasoa le malo ai mai se au nanga tau le soifua maloloina ma ona mana onga. Mai tau se lau wa nofai ngā luenga le Universite o Otago e ono alu i le vaea, a o le whai ngofia i le lau mua le whaititi o whanau wa onga. O le ineli mai lea le Universite i whanau wa onga e tūsama le fuafuanga o lo iai nei. Ma e ono a awhia atu ai mawhai a onga o lo o ina matau. O le vea sofau le wha apeo le a amata tatala mai e le awa noa i le au whai ngā luenga e mana na o i le vaea. Po le voluntary redundancy. O se taimi fo o le tausanga lava le nei o le a wha amuta i isi awa no whai ngā luenga. Ma o le a ino i lo pea i le anga i luma i tatono le isis fulvalu ma sina. I reporti ele o whai ngofia i le Universite le lava o tupe o lo wha matu atu le malo, ma o se tasi leo mafu anga wā nga iai i le wha ai unga wai nei. Po o le isi ono ma sina o toe solonga le leifai ngā malanga pasi au kilani. O le talalata mai le alpulenga le Auckland Transporter o wha aua wai pea ono wha asea, ma le fia le to atele o tangata au kilani, ona o le haa fia so o whi malanga i ngā pasi. O le tausanga te aluaina a mata tausu eini ave pasi ma o lo wha au pea i le taimi nei. E au kilani lava ia na o ia. E tusa malitolo se lau limas fulu ave pasi o lo tausu e. Ma o le tele o nei ava no whai ngā luenga o leo o tausa ili mai atu no i fafo. E o atu i le lua afe malanga pasi au kilani, to tono o le aso e tasi e a fia. Ua whai mai ai o le whai unga o se tema, e ta tauono o atu i haibu toi wha afoi i taimi masani whai ngā malanga pasi, mole a IPC o au kilani. E le aise me o le a whaatu e sei leo leo e le awala no whaatau tai ai o lātou tiute, i taimi o le te e tele na whai ai malaya o parlemene le tausanga ta aluai. O le finangalo leo le komisina o leo Andrew Costa, mana ia whaafitai ai fo ila na au whai ngā luenga i le loto te tele, i taimi o le te, e pei ona ele o toe lilo ai le whainga tā, toe umi. O le tali mai fo ilea le komisina e tūsa ma le reporti silia ma le lua se laulau pepa, a le pulenga tūtu o tasi o lo ngafa ma le toe ilo ino ngā luenga leo. Le o lo ta ua mai ai toe titi leo umana ato ato na le leo na whaatino lo lato wala awina. O lo tala whea ngai fo ile whaamasino le pulenga tūtu o tasi a upenga na wha o ngai leo. E tali atu ai mapui puia lo lato fo isaunga le mui taimi o so whainga. Ai e iei fo itu na lape ai sui o le ofisa, ma o lo ta ua ile ova wha au ngā o le malo si anga o lo o lato u mia i nisi o taimi, ma o le ana tu ina mai ei fo i mawhautuanga, a le pulenga mo le ofisa. Ua whai mai ei fo i mai leilo i longa le pulenga wa mo o mia vave nisi ofo e pui ai sui o le ofisa i taimi wha apea. A o tali ai langa le komisina whautuanga, o lo tu maula na tali, e lei se mea mo o mia i le wha ato ese o leo. Ma tala muli, o le oto e alu lava i tonu le tina fitus fulu whātau sanga sa su e vai aso ua alu e leo. O le tina matua mai au kilani Bronwyn Warwick o lo o whaamatalaina i le ofisa leo e matautia, ma ua tusa ma le tolu vai aso o sue. O le whaamatalanga na tu ina mai i le ofisa e awane i whaatala noa ina i se tasi. O le talarata mai leo ana nafi na toi whaamautino mai ai, o le ana toi alu watu lava i e tonu i le ofisa, ma ua whaaftai ai e leo le fesoa soani a tangata lautele. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taya.